hang ibong igel. Walu nadeng dira awak. Wakin. Encang di Denpasar kene traktor ge. Tuh kene tuh. Apa? Perkumpulan seniman. Apa? Sanggar Tawang. Aja. Ini Sanggar Saraseda. Sanggar Tawang. Ane busan ngamalin apa ada ane oleh gitu? Sangar tuh. Ane oleh tuh. Oh, sangar ngamalin tuh. Sanggar apa? Sangar seni aneka rekod. Ngawagen tip tuh. Minang arti yang Bangli. Bangli. Bang. Bang. Para. Li. Lia para. Apa artian Bangli? Wah, tapi mas artian Bangli, Pak. Pe marana jegeng engal ci kamu mata. Tanone. Mbak uli Bangli asli. Ke negara aja. Kemudian ke negara. Bu tawang aden bumi negara nelik galak rengas. Mbak si nawang aden Bangli. Sing gitu. Ingat di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Deng awang-awang ne Bangli semeton Bangli nak semeton wikan-wikan. Ini bisa koraha. Di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Bok-bok besruat. Adia. Di mana tanah dipijak, di sana karpet dan matras dikebata. Apa? Oh kebata. Nih kebata. Oh kebat. Kebat. Iya. Ada pati manja ke kini. Udah gede, saya nanti gede. Telekonan nih. Hei, saya nanti gede. Mau bawa. Iya. Kuku jajan. 2-3 kucing berlari. Ini mitranya Bu Suri. Hilang serem rajo di Bangli benci. 2-3 kenari bernada. Artinya Ibu Suri dada-dada. 2-3 Apa? 4-5. Apa itu? Artinya hitung. Metallica. Metallica. Misi gitu. Nah, tarik. Metallica. Nengok pikul belus ini. Dabang dok. Enggak. At alukat saluk lik alulun tinggi lualik. Sasu. Lekan madaling ning. Ngopo. Pangsong ipik bicar kuaku. Dabang dok. Iya. Cimudiang. Nak melayap, biru melayap. Igal. Aja.
kata tak. Oh. Ini ngapa ya? Dua tak berbeda barang baru cetak kata tak. Aja apa? Si nawang awak iki cara ngangsal. Ngangsal, kenyodin. Ini jalan. Aduh, kuat. Apa ya gaya bikul cumi ini Aja. melahang ibong igel. Walu nateng ira awak. Gin, Kencang di Denpasar kene trak tage. tuh gini tuh. Apa? Perkumpulan seniman. Apa? Ya, Sanggar Tawang. Aja. Ini Sanggar Sarasida. Sanggar Tawang. Ane busan ngamalin apa ada ane oleh gitu? Sangar tuh. Ane oleh tuh. Oh, ngi. Sangar ngamalin tuh. Sanggar apa? Sangar seni aneka rekod. Ngawagin tip tupo. Apa? Tip. Rupo. Munyi apa tuh? Ah, Munyi apa? punya jelemu. Ada misi po. Tuh. Tip ada po. Itu. Si ngerti apa nih? Yang toke baru gitu. Iya. Kadang-kadang orang po. Siang. Apa seng? Siang. Tuh apa? Seng apa rap seng? Siang. Asbes rap ini. Sing janger no. Sing. Nah, Apa? negara sing bisa ora sing. Nggak bisa aja. Contoh, murai ban emplega sing ngerti apa? Ada. Apa beng ayahnya di dua? Iya. Di dua. Tadi dua. Oh, di nih. Di tiga. Oh, dua tiga. Dua tiga kucing berlari. Artinya? Saya ketemu Bu Suri. Ada. Cicing ah. Apa? Oh gitu. Ada. Cang nih saya ngerti apa Ci nih saya ngerti jak dua. Iya. Yang tadi pergi ada dong kalangan ada nih Cang maluan pesu yang besur Cang nyatu mari Ci jak dua pesu. Nanya tua na. Apa nyatua? Nyatua. Oh nyatua. Aja. Sing maksudnya raga dijeng igel nih. Ini daerah Bangli nih. Aja. Pandawan Ci di Bangli kini nak ngangkat nang yatnya ini di Pura Pusaka Balai Agung. Oh, uling adan gumi luung tiga. Ampura niki semeton sinarang sami penglingsir boyo jo titiang nasiin segara. Man. Yen konsep raga di Bali percaya apa-apa nih tahun tetap mendasar pentelu. Telu nih. Tiga. Yen cara ada namadan triloka. Triloko. Bor buah suah dini bengada kang yatnya pengabden semeton ini dumadak melarapan demadan yatnya ngidang mengharmoniskan jagat tiga ini nisuk semaniatnya jadi Pandawang cia. Peseruat. Man? Tiga. Di. Terdiri dari dua suku kata. Apa kan? Ti dan go. Di. Ada bunyi kletak kletik. Go. Go Power Ranger. Cima. Aja. Di cima ula-ulaan gitu. Nak yuk bisa panitia takonnya gitu. Enggen. Tiga terdiri dari dua suku kata. Ti dan go. Di. Go. Tiga. Ragat buka misi buah suah. Onde karowa. Oh lemah ruwet ini. Ruat. Oh Cang orang Cina mau ruwet. Aja. Cina lemah simpel gitu. Aja. Dia bukten simpel Apa aja. Hah? Ajaan gitu nih. Nak di negara aja. Ye mbak posyandu mbak. Adi posyandu. Lu aja nih. Oh, ngi wentan napi nih kah? Oh, kal budal. Dini nak tebel-tebel kok jangan jaket yo. Adi itu. Tuh di tengah sawah empayas kene punya bobet kapar. Berkabar geng-geng. Tuh coba do spray. Ini coba tinggal ibu nih ngoyong di gong do. Ya si awak anggu mesaput di kamara tuh. Kamara? Di kamara. Apa kamar? Di kamara tongos. Oh, aslinya tongos pelangkiran yang Cang ada nak cenik misi dua pelangkiran tuh kemara ada nih. Sing tuh kan kamara tuh. Mas? Kamara. Ini.
Oh, nyenali sebenarnya. Jegek mbok ni jadi. Mui mau eles? Apa mau eles? Apa? Cuma eles. Elener. Hah? Elener. Belenir. Di Mau napi wasan iko ni kinjir tu. Eles. Ah, si nawang apa? sini sing nawang apa? Bulmat. Apa bulmat? Bulmata. Oh, yang di mata madan bulmat. Bulmat. Yang dibungut bulmungut. Halo. Aja awak maru paling simpel lo raja ruiban. Besruat-ruat. Oh, ruat jam. Alge berpikir zaman jani caro dan gumen awak negaro. Negara. No. No. Nelik. Galak rengas. Negara. Nelik galak rengas. Tegas. Oh, nya jeneng cicara bareng saya. Orang saya. Mat, Caro dan gumen yo bagus ke? bagus. Uli jo. Dan pasar. Dan pasar. Dan Di jo. Dajo. Pasar. Pekan. Dan pasar. Dajan pekan. Emang nu pekan di Banda Jan? No. Menduanya dugune. Ada pekan, aduh nak ngomong pekan nanti. Ajat lebih lengan yang udah pekan kau nih mom. Emang Aja. pekan ci panas dalam lah nih mom ci. Aja. Uli jo. Dan pasar. Wah, patuh tuh. Bangli bro, bagus. Bangli. Bang. Ara. Li. Adi ci gede. Sekarang iban ci ngomong. Nah, nak sing nawa mau. Malah ngadan gumin dengan yang Bang Li. Bangli. Bang. Bang. Ara. Li. Lia para. Apa artian Bangli? Wah, tapi was artian Bangli, Pak. Pe marah nak jegek engal ci kamu mata. Kan ini. Mbak uli Bangli asli. Ke negara aja. Kemudian ke negara. Bu tawang aden bumi negara nelik galak rengas. Mbak sing nawang aden Bangli. Sing gitu. Man. Ingat di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Deng awang-awak nih Bangli semeton Bangli nak semeton wikan-wikan. Ini bisa koraha. Di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Bok-bok besruat. Adia. Di mana tanah dipijak, di sana karpet dan matras dikebata. Apa kebata? Nih kebata. Oh kebat. Apa? Kebat. Munyin jelemu tuh. Adi munyin jelemu nak mulu biasa gitu. Encang nak mulu gitu kebat. Oh berarti sih negara nungka aden pasar nungka ngomong. Adi ya? Yen si awak kebata, yen den pasar kebat. Adi cerna pun teda adi. Iya yang di Denpasar mulu gitu kebatan karpet begitu jejereng cangkir Kebat, jejer. Gitu loh. sing gitu Menyin ngorang perempat apa? pempat Yen ngorang tabrak. Ente. Pemuda dini sigap-sigap po. sigap enggen Awak uli negara ngabu mobil set ukun gelaya-gelaya di mobil bu dok-dok kacau kadena demo. Adi Aja 16 ngalih. enggen bener Tak. Beli uli negara. Oh, ukun istirahat. Mai langsung ke puro nu mencelano awak dengan mobil bu jemput ke itu sigap. Langsung ngatain ke tongos payas. begitu Mesen kopi. mesan kopi Oh, kopi. ada ci kafe nih Sina mulu gitu wedang tapi teh beli wedang. wedang Oh, banget ci wedang 2 jam dia. dia ci ngawang-ngawang Konden tekon anu ngayangat. oh hangat Oh gitu pengenggala ge beli pengenggal iya hangat ge ke tunas ke ketua. oh iya hangat Do jangan kopi gitu teko. Begitu? Teko iya hangat. teko hangat Ih cuma jani dini mandi hangat cap datang bulan. enggen dah M apa Embon. Uci mara penyanggra mondo, Oh. cang len tulis cange. Engge. Alit-alit tadi ini tulis cang temen sajan cang. Engge do. Ih mara cang aku parkir motor itu. Oh. Cang nomor helm parkir motor langsung alih jan ini. Engge. Swastiastu beli praklino bon res beli ngeh kita Oh. cang. Nggih Gus demen cang. Adinenya alit-alit mencara Om Swastiastu, nenek mencerminkan bahwa pengelisir Riki berhasil yang namanya mendidik anak alit memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Bener. Kok itu sahur dincang. Engge. Swastiastu beli bonres beli nggih. Nggih Gus. Dados yang metaken beli kitu panen alit begitu sahur dincang. Dados metaken napi Gus gedang. Adi nyak gitu bungut teh beli gedang cang.
Begitu keren. Oh, Oke. sing genggen Gus, yang penting wajah boleh hancur tapi datang untuk menghibur. Boy, aja. Aja nih gen. Saja. Aku untuk menghibur Iban Mai. Oh. Yen si awak bin ramah-ramah cenek-cenek. Enggen, Dugun dia nak menek punya nyuh kedua. enggen tuh. Swastiastu Pak ketua ulung. Ada bisa ulung? Man ya tungkulanya udah swastiastu bos kedua sak magi siam kelebuk. Tahu tawa. Tuh marah alet-alet kan ibu-ibu ini len ben setengah sama payah setu. Oh, apa wen ibu to ni oyong di gong duri. Bengong. Ngejak lu jelemu apa panas gitu. Panas apa? Singong panas. Oh, nenek yang ngerujak tuh sancing. Tuh nanas tuh. Aja panas tuh harus ngelap-lap ye. Apa? Panas. Panas tuh. Aja. Iya ngawang panas tuh apa? Panas tuh apa? Panas seperti rajo. Panas seperti rajo. Kenang kian jangan apa demen ngajak ibu-ibu. Ibu-ibu, oh kenapa? 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 Sing jadalen marah tuni pesu jauh langsung mesuang api konya. Oh, Tapi jujur nih kia Wenda nak ngerekam tiang ngigal diolas ampun nangih. Cana trauma sebenarnya. Adi. Macine. Iya marah dibi ngigal di Karangasem. Ada oda-oda umur 80 pesu cang marah pesu nih. Tepuk cang ngabuk iPhone 15 Pro Max. Muy. Rekam cang. Oh, Batis cang rekam. Awak cang rekam. Bungut cang rekam. 15 menit ngerekam tuh. Aja. Marah dengokin cang. enggak. Sing mau pencet deh. Ada bener-beneran tuh. Makanya cang rumah. Oh, gitu trauma aja ibu-ibu. Tuh marah besi. Oh, Ane nomor 2 mimin cang pribadi trauma cang. enggak. Dugas tumpuk bubuh panawang cieu. Oh, Wih, mungkin sama tahun sedikit yang sharing ampurut yang agak curhat. Dugas tumpuk bubuh Engen. nak borin cai mencang. Mek gumi pemaju jadi diolas dan madan ngai canang meli canang pang praktis opa cang. Adi apa? Diolas yen bakti ane mau tamu nyih na yang bakti delinggih ide betara ngai ngaden apa jaraga sesidan pang misi pegawai limut tuh bakti ane mau tamu. Benar. Naik cakapakan. Begitu? Begitu meli cang bungo atas kresek koleng tuh jiseket tali bungo Begitu. nanding canang memecang. Tapi ada ritual nih. Adi itu. Len aja ibu-ibu ini memecang nanding canang pertama. Enggak. Apa kan yang ci jemaah? Apa? Sing ceper sing bungo jemaah. Man. HP malu. Wih. Mesuang HP? Mesuang HP uling kantongnya. Yes. Premek. Apa? 5 Promex. Begitu mojang di bucun meja cetek sambilang live TikTok. Muy. Oh, sapa penontonnya? Oh. Halo guys, hari ini saya nanding canang. Begitu kebatangnya ceper nih. Mungkin ibu-ibu Riki yang nyemak bungo, tapi yang ngentangan nih. Kuno nih kebut memen yang tuotin. Apa ngono? Sumpit. Wih. Kenapa ngangon sumpit? Kenapa? Paksing usak kutek nih. Wih. Oh sumpitnya bungo, sumpit jang. Praga cananga wadena kapar ijena sabsuona kepura. Mau jalan jadi nganggo sandal tinjek. Tekohnya mula sendi sandal tinjek nih. Kletik nganggo kamen cap ATM tuh. Apa ATM? Tuh nih jadi ATM tuh. ATBM lengah. Oh tuh bu. Maniin kapan ATM kebayang M-Banking ada. Si ngerti apun deh. Tuh mau nganggo kamen ATBM. Jangan. Suona kepura. Uling di jakaden teko hujan balas Uli dhuwur biasa. Aja. Duh, uling dhuwur ngejek hujane, pang sama ton sinarang sami mangkin uni, canang di den pasar mangkin rampe ini mau wantek kadang. Hujan balas nih. Kejek gitu hujan nih. Yokot di puro memencang dari kolor hijau payu. Adi sekolah hijau. Ngamin rampe. Oke. Makanya kan trauma aja ibu-ibu. Sing dek itu carane, cimarung lah pengalaman muntu kan beci trauma. Maksud Ci? Cang ya orang yang ngomong sama Mimi. Oh. Nih cara busan rejang renteng kan repti ini. Oh. Nya nan busana. Bu Suri. Bu Suri. Kawang Ci kepanjangan anak ibu tuh. Ibu Timun Suri. Ada Timun Suri jauh nih. Aja. Apa tuh? Yang Ci sing cocok Timun Suri Ci. Yang Ci cocoknya mati suri Ci. Aja lamun sing bakat ngali Bu Suri marut telu Suri. Aja. Ci jangan mangsah kan Ci ada suri-suri Ci lagi. Halo, ini anaknya Ibu Suri. Oh tidak. Wih, marah makanya mami si pagahaan. Apa pagahan? Gigian misi pagahaan. Kawat gitu nih. Aja. Oh, Ci demen jadi gitu nal. Idola wa, oh makanya mah ada
Wato. wayang besar. Kalung 15 gram. Cina nanda gitu. Deman asal po, mga memen awak mau pesan mani yang alih. Kayaknya calon kurna alih nih gigian mau kawat. Adik gitu? Karena tipe cewek setia. Adik gitu? Gigi saja dijaga apalagi perasaan. Dini sing ngalih cewek Tapi bahaya jika kuranan gitu. Adio. Bahaya. Bahayanya jo. Tumpuk lanap lebih nge Banten. Sing apa? Adio. Jangan sasat gantung-gantung. Tawang Ci, itu betaranya melingih. Cara apa? Itu betaro gede seletan. Ubah yo dajan-dajan Bang Oyo. Adik gitu? Ido betaro gede utara dadan. Maksud Ci? Ini kan selatan. Itu selatan tuh. Aja. Tenang Ci. Utara Daden. Hah? Mulai gitu Ci. Oh, makanya dari Coba, mana? Ci. Dari mana? Dari mana? Coba takonnya nadane. Dari sini kone. Awak menakon dari mana? Tadi mau dari sini. Maunya dari mana tadi? Oh, dari toilet. Itu ngandang ya sana. Ngandang. Kawak-kawakin nih. Kan ini jangan seret mencelap cap cip cup mana yang dipilih gitu. Oh dini baru mencelap set. Adi ngandang ya ini. So, madan toilet saling melengkapi tawang Ci. Maksudnya? Iya, yang aneh sen dlo-dlo itu. Hah? Terus sing yang mencelap iya na tuun. Yang aneh si tengah tawang Ci. Engen. Yang pada umumnya cuma canggih kerannya ke samping tuh mati artinya. Oh. Ke muka marah hidup. Begitu? Iya nih ke muka bangke, ke samping marahnya hidup nih. Itu mengisi satu sama lain. Mesti ngerti konsep. Engen. Ya nak di Bangli tuh. Sing ngandang, sing musak tuh. Man? Tuh konsep meniru toilet yang ada di Malaysia. Engen. Kuala Lumpur. Jeneng Ci. Sing ngerti apa? Mau tadi di toilet yang sebelah mana, Mo? Yang ada pintunya, Mbok. Saya nggak ada pintu. Saya gini. Ada bapak-bapak kan? Oh. Tuh bapak nyen kadang ada android gitu. Pak, wes Pak gitu. Oh, udah main. Nak tunggu kewah nganggo toilet gitu no. Engen. Ibu dia sing megesahnya nak cuek ora. Orang gitu nah orang. Aja anak di negara lu gitu ora daripada yang orang. Awak nak gelawan tuh bocor dunia awak nak cini ado. Itu mencak gitu. Begitu. Beli uli jo. Beli negara gitu nak cini kok biasa. Cik udang gini. Lengah manen padi not. Mencak ini. Engke man. Oh begitu? Ini. Beli uli jo gitu. Harus musik itu. Beli negara misi na ya bang. Der. Sing awang apa? Beli negara gos gitu. Oh. Negara gitu beli terus ya mau kibahas awak kan terus. Ada sing nepuk ane di samping dong ada nak ngencam macam biasa. Maka cir-cir kan. Woi gitu. Cina, warga tapi yang muatnya pasti tertutup pasti yo. Pasti ane di pintu gebiok tuh kan. Pintu kok piau. Dia tidak jana. Oh, ini mungkir dah. Cing. Ada mau berada? Cing. Man? Maru bedak gebiok. Desing pintu gobio gak ada aneh. Tuh nak khusus tuh untuk cewek-cewek cantik cara mau Ada. Siapa menanya? Adi siapa menanya? Apa yang Ci ngomong sebenarnya? Ada nakonaden. Siapa namanya? Gitu. Siapa menanya? Keren mau menakon. Itu apa maksud? Bermaksud. Siapa namanya? Kenalan. Eki deh. Apa? Eki. Kenalin aku Aki. Kenapa ada Ci Aki tiba-tiba? Kenapa namaku Aki? Hah? Biar bisa nanti memberikan setruman-setruman kepada Eki. Jadi Eki itu semakin menyala. Apa nih? Aja. Cimarone Cibom baju barak, Cingalih nama baju barak. Cile baju barak. Baju ungu. Ih, lengah. Konyang sama tonen awan tuh baju barak ada nih. Buktikan, nyeyo benar, nyeyo peleh. Nah, Baju merah apa baju ungu? Ada. engen. Merah kone berarti benar. Engen dong. Cinta itu membutakan mata hatiku. Ini kemana ya? Udah mulai nih. Apa dong? Sujuk ngenyang-nyenyang kan sih. Lamun ado nak melaip milu. Adi milu.
ugun ni awak di negara kan liu nak melaya. Oh. Bakal hilang ngoyong ngopi kepen gendeng. Adi yo. Pas nak lino tu sah. Aja. Yen Chang sing mau net baju barak. Ane, Cang? Yen Chang di sebelah daging nih. Oh ane nih. Ane nih. Oh, neng apa kebat nih? Dong, ngaruh tu kau nak melanjo tu. Cing awak kan nih ane nak bibir busan deh. Oh. Saya. Ya, mak orang aja. Kati dua mani do terus kedek ketuna. Kenapa? Cara dadong awak ugun ni balik bondres tu yo terbawa jiwa muda. Oh. Kedek. Kan kedek lagi. Begitu? 5 menit pingsan. Adi lusuh. Si kuat ada bon kah pedida. Yang tadi kan tu dong ah. Apa dong? Kanu bajang yo. Bajang. Mani dia kayang dua ngaboy kedek ketuna. Bahaya pingsan enggak di dia na. Oh Yen Ci baju barana lo, Yen Chang ane mau baju abu-abu nih. Yen Ci keken busan rayuan Ci. Abu-abu. Nih. Oh aja baju abu-abu monyet tu kan. Si gitu. Gue bener baju abu-abu Yen Ci keken rayuan Ci yang mau ada. Karena cinta itu membutakan mata hatiku. Hai. Dia Eki, aku Aki. Si gitu Yen Chang Len. Mau siapa namanya mau? Kalau boleh tahu? Ya. Mira. Mira. Mau Mira boleh nggak aku kasih pantun untuk Mau Mira? Boleh? Si Ata membuat atap ada peniti di atas lontar. Padahal mata yang menatap, kenapa hati yang bergetar? Gitu rayon janak lo, Ci bisa Ci. Awak. Si Ata membuat atap kati jani sing pragat-pragat. Artinya, Tukang sing suwut-suwut. tadi kita Ci pantun jangan. Awak 600 bisa nggak pantun? Nah, coba bukti ya. Ruwet. Aja lu. Nih gitu-gitu kok nih pusuang di Bang Ling. Nah coba pilih si Nadi milih cewek yang sama. Nih Ci ada cocok nih. Udah. Nah, Niki kayun. Oh, iya. Nih, Kiri. nah, seneng nih. Ya udah, ampunan kedak enak dah. Kati nenek dia ampunan. Ampura di dia nak. Dok, Nadi Ci harus makasih Ci udah itu. Ci harus makasih. Aneh. Bela-belain mau balik Ci udah itu mesemir. Kan mesmir. Mesemir silver. Air beras tuh. Apa? Air beras. Apa air beras? Air beras itu apa? Banyu. Kan Highland. Oh, highlight. Mesemir bedik. Coba rayu Bang udah itu. Udah kan mau ini. Udah kan mau LS. Coba rayu Ci bisa ngerayu. Nih yang Ci, kalian cang saya. Cing bisa ngerayu. Nah pilih bang, yo pilih. Bang. Pilih. Awak bawa baju merah. Raga bawa baju abu-abu. Cang baju ungu kan. Itu beling serengke dari donang. Ci jangan Ci. Hah? Iya nane. Nih umur yang sing pelih dari umur 60 sampai 70. Oh, kenapa Ci nama? Sudah adik nama. Wi, apa dane dadong cange kene, Bo? Oh, Kene. Ya. Asal Bo kene nawan Ci. Ingat. Ortane apa? Apa? Kene negak seret aja dua ngoyang kene. Saling dole. Ah, betakon cepuk kan. Ingat. Nyen. Ini pertanyaan. Nyen nih. Gitu. Yen mau gesah aja timpanen len. Enggak. Misalkan cara gini umur mune mau gesah peturu umur munto si mat nyanga cara munyi citu nih nyene ada lanjutannya. Enggak. Ye wayan timpalnya nyengke nu hidup. Mesti gitu. gitu. Sangkale Ci cocok mah timpal ja odah itu. Cicang jeneng kedo-kedo kan ciurin cicang. Man, Hai Gus. Adik Gus. oh Ci dah mau janak moni. Aja. Men cing man saya cang. Yen Ci nih nah ada baju selam. Oh baju selam. Oh. Ada baju selam. Karena baju selam aja baju tuh. Oh jaket muanya berbulu. Aja. Jangan gini terus. Ratu nomor tipe cewek. Bin. Halo. Jangan len negara. Wow. Kenapa nih kita teman-temanan Ci ya? Itu ada tipe cewek mahal. Adi mahal 3M. 3 miliar Sing. man MMM. Mental milahal. Oh, ya nabung ke negaranya tuh lebih mahal. Apa tuh? 4M. 4M MMMM. apa tuh? Mental mentul
lah makejera. Kle arani cik kle. Hah? Kle arani. Bahasa apa tuh? Ya Ci orangnya. Yang nak heran tuh di Denpasar yang si Cang di pemecut. Mecut. Kengke. Yang di pemecut tuh biasa kle. Oh iya heran. Heran. Men enak gedega. Kle. Mani yang Ci melajah bahasa Denpasar 1 menit kan bisa. Oh sing perlu dawo-dawo. Sing perlu. Misalkan, "Pih awak gedega jajak yo" gitu. Kengke. Kle. "Pih awak sedih aja hari ini." Kle. Oh, iya nak heran. Kle. Iya nak gedega. Kle. Iya nak sedih. Kle. Iya nak heran. Kle. Iya nak gedega. Kle. Iya nak sedih. Kle. Iya nak sedih. Kle. Adi berubah. Adi berubah. Si urut sih berubah. Sini ada paling Aja makanya main ini berlomba cari loleng merebut hati seseorang. Main. Adi tukaran dong. Kan? Ampun Arif nih. Ampun. Nggih ya kita suwun dong dia premone niki. Sing. Wih, mana dah? Ini. Apa tojil tawang bonres ini? Tojil kan gitu. 2, 3. Kucing berlari. Arti nih. Saya nemuin bus nih. Mau kadung tuman kadung cibet sini. Weh, Aja. panggil. Adi uli itu Iban. Lengah-lengah aja deh. Main aku mainnya di ini tomblosa. Apa tomblosa? Tomblosa. Adi di itu kebles. Japin aja Bu Syuri. Apa? Bicara apa? Menkengkek. Sampah bencilinge gelah dini di jagat ketiga. Apa udah tinggal? Nak sing didu satuane elek barak. Nih ada pati ngajak ngadongan satu medem mak gaya nih. Mapan lesui kanang pati. Lesu. Saya suka. Mulia Salon pas begini. Adi ci promosi Adi. Hei, nangkil. Angkel kebesaki apa lepu ya? Ciceng. Apa kok asu? Weh. Yang sing baci benar punya benar nih. Mencicing kau netu nengke ya kan. Jejah cicing. Udah cicing apa tuh? Raja di raja kel medal. Raja Bro kango. Wah desa nih di diri jagat. Bayung siapa? Apa bayung? Bayung. Weh. Bayung bangke no. 3. Apa 3? Aduh. 3. Jadi di 3. Sing nawang ngaden gumi di. Di poh harum. Di poh tegoh. Di poh harum. Oh harum. Raden Suryonata kira kengaran. Adi Suryonata di. Bener. Kone Suryo Chandra. Suryonata. Kamu nggak tahu apa? Suryonata. Cara upen-upen Surya apa? Suryonata. Saya Surya Chandra. Tidak. Surya Chandra pakai bisu. Kle Rani Ci. Oh mobil mani Suryonata ini. Surya Chandra ini. Aja. Nangkel. Atur banyak kiripang sida girang kayun gelah medal semang jadi. Apa semanga? Kau satu nih no. Aja. Iya sampun sayu waktu sangat Sami. Sampun. Tepuk tangan pameriah. Oh, tepuk tangan. Maka Sami tidak lunas. Tepuk tangan. Niki Wendan ketiga dan Persidayan tepuk tangan. Adik kita. Ngisi kameranya na ulo. Ang yang do. Lurus benar. Yang seromo. Gelam. Gleng itu. Kle orang ini sih. Dikasih tahu nggak bisa. Aja. Sedang niwot. Hari yang mantap. Pak. Apa injen? Bersakan. Gelap medal. Pulik jak. Aduh. Dah masa.
Lepanya kancut tuh repot saja di padeh. Aja, nak mulut gitu becon. Wah, Hari yang mantap. Cicing, cek. Menap pergi banci. Menep. Menap. Babalik, sing tawak, babalik. Aja. Menap pergi banci nal. Menep. Mata kon cai kendela. Adik sing adik medal uli kori barak ke. Kori apa? Korden apa nanti? Uli langsir ini. Mata kon cai. Onyang di penawang jagat di diri. Di Bangli. Let's get. Sing adik adat kedek celekut tengah saja. Lok cikin betul. Hah? Apa yang gede kayak bejak dia nyonya itu. Tenang. Adi bangun sih, adi bangun. Malu. Dan kengking orang-orang gitu. Sap. Ngawang, ampura mengi. Kaden, nih cepat deh senawang apa di muka umum ngomong gitu. Malah ngibanci. Ini cicing ni sini. Kain gitu gula. Ini marah pati senawang apa masa di muka umum ngomong gitu. Aja. Kamu nak rapi sih tadi orang mencet nyonyo. Saja masa di muka umum orang gitu. Aja. Kadang timpal sengdot tuh no. Tadi mau kepuk mau tuh di gerugo. Apa gerugo? Gerugo. Bates. Gerugo. Toleh gerak. Semua. Mata kocai. Adik sing adi medal ini tuan haji. Adi sih tadi kenal udah itu. Damilo. Iwe. Ada pati manja ke kini. Dah gede, sing adi gede. Telepon lagi. Sing adi gede. Mau bawa. Iya. Kuku jajan. 2-3 kucing berlari. Ini mitranya Bu Suri. Hilang serem rajo di Bangli benci. 2-3 kenari bernada. Artinya Ibu Syuri dada. 2-3 Apa? 4-5. Artinya ngitung. Nak pengi banci. Tuh dah. Sangka gelak sing badi medal pantauan cai. Nabi sane mawena tadi jeruk tapakan. Sing dadi nyuluh ke kalian sampai pak jeruk. Oh, cocok dadi tapakan enal. Mau peras cita gede, mau intan gede. Mungkin gede nih. Sini. Oh, saya ngerti sang gede benceng nih. Istri bade, amponang mereka mantan. Panjang nak, makai panjang. Oke, banyak masak nedangin-dangin mantan. Cak. Adik cik betul. Tuh, Tuhnya. bos disiplin mengunci. Aja. Mudul. Dundul. Nah, pengunci. Mudul. Komplain. Itu kuping rajo Pak Cina. Mundul. Ya rajo nih si mundul. Aja. Adi rajo kedua. Enak. Jo. Jojo. Gusti gitu deh. Gusti Raden. Si Jangawang ngomong, "Boniki Pak Gusti." Raden Suryonate. Oh, ngeden. Ngeden. Mana Raden Kaongcang? Gusti Raden. Amburo. Bang itu maru-parekan saya di Cimangalin lingek lawas angrasuk kunang raja busana. Adik jalan mati. Indonesia. Stansa 2 apa 3? Nama stansa? Sing melajeng musik. Kene sing stansa 2, stansa 3. Mana bos? Stansa sakit gede. Sing dadi cai nuding-nuding lah. Aja. Adalah dadi nuding cai. Aja. Ci sing dadi nuding iya.
Ngerti Ci? Aja. Ci, adik kamu Ci. Ci gitu udah udeng jayo nak ke. Daman cai sing dading uding gelah dading udeng cai. Gelahnya nih. Dudeng. Ada ngadeng Gus. Ana ulung. Mimi. Ada nyukleng Gus. Dal, Ya. Sini adik Kak. dal, Ya. barekam sayang cai. Aja. Sayu akti ada mucis. Sila yukti. Apa tuh? Adi sila yukti. Sayu wakti. Siwa latri. Ada. Sayu wakti. Sayu wakti. Dije ciman ngali lingih gelah ngerangsuk kunang raju busan. Ye nalia saya sini dah. Apa boleh dini di jagat? Dan jagat apa dia jagat nado? 3. Jagat 3. Sing ado. Dia nalian dicatus pada carun yen lingih gelah. Ye nalia di catus patu caro. Tadi sangang baruno. Adi Baruno. Baruno di kene sekarang. Tadi sangang Indro. Adi Sangyang Indra. Indra di Suargan. Tadi sangang Widiwasa. Eh, Yang mana raha? Yenci sing nawan tuh mau dakon nak ke. Aja. Ye. Sekadi Sangyang catur muka. Sekali sangang catura. Catur muka. Catur muka. Karuna kapinawe. Aja. Sing Sing tadi gede. Kuku. sing taena takkan mati. Ini kini pingsan you know. Aja. Kok kayak tahu cuy? Ambil bulas sudah tinggal. Sing taena takkan mati cai. Sila sayu wakti. Sayu wakti. Sikat kloset. Disikat kloset. Dan cek. Botain bubut mukisnya kotak kecil Ada yang timpal awak nih pemanggil raja. Adi ya. Deloleng, delong, Wah, lelong. Apa lelong? Loleng. Loleng. Kenapa Iya, ciman ngalih linggih gelah dili dijaga. Biasa kumat ambayannya nyen. Put buyuk. Cuma Coba ninggalin Gusti Raden put buyuk. Yang ditari jauh ada put murim nih put buyuk. Mapan gelas sing mesikat. Aja. Sayu wakti mau wibawa. Apa kita kecongji? Kone bangun. Konen. Peragakan Thailand. Damilu. Bisa cina kancut gitu. So. Coba kalian dengar. GWS. Apa GWS? Jadi kayak itu. CGT itu. CGT. Awak nyontohin tentang kancut. Cing. Adi mau sekan nang Cinanya. Kone bisa nendang kancut. Wah, yang saja cirire, mai ke gumin bangli. Aja. Melajak hingga tanah tangkap tangkis. Ini diayun ide utara di Nirwanaris. Mana resort? Di Pura Busa. Apa pasuh? Busa balik aku. Wingking terlampau, sirang tuan yang berayun. Rumah sana kadang sabar. Apa artinya? Iring. Siap, Kak. Nyer, jabani mau pamit misi sholat. Itu sholat ngawangin. Harus tuh. Harus. Kari menelusuri persuri. Ordo, jangan meninggal. Aja. Buka. Wah. Nih, srek. Oh, misi gitu. Seret. Damilu. Tegap. Oh, gitu. Murahan ah. Woi. Bolong jalan. Bolong. Nah. Ya. Teman aja kalau jalan bolong. Nal. Benar buyung. Nal. Yenci kan bapak itu dari banyak. Main cinemanan tapak cokor dani
nak liu melapanya ane ditun-ditun dah ningalang cokor dan ni coba deng. Oke. Wah, ya. Udah. Gini. Ini dah udot masih ningalang nak. Udah. Weh, kanan cak weh. Udah dah jangan dot masih ningalang nak. Cek. Udah. Udah dibujut lot. Udah. Yang nyangat tuh orang naik baju. Mamat temaci. Adi mau balik, aku jalan. Balik geng. Kalian yuk duri. Cien. Ini penegula yuk duri dodo. Weh, ada nak angon kantong meseluk kuri. Badeng kalau bener. Wayah lihat di bawah. Apa lihat wayah? Sing bisa kan nyaluk jaler jade. Main melundri. Berjalan. Weh, Terus kantong blok kaki. Weh. Ini mau jalan. Oh ini raja dibuka. Oke, dan geng terus. Gede. Lek. Kengken kena sini. Mereka ngajang dumun. Mereka ngajang dumun. Mesti gede sini. Udah apa sih cetok cak? Ngajang dumun. Makin tugasnya menjaga-jaga. Jaga apa? Melepa. Aku mau nyekan dulu nyekan. Konen bragat, konen nyaris. Gelap ini di ini di bencingah. Apa bencingnya? Mangkir menjaga. Kamu kalau nggak tahu ini lempar telur kamu ya. Berani. Telur apa? Cendok kita masih cari asbak kita cuma. Apa asbak? Pondal. Jangan ingat saya. Mangin siajak masalah. Bocol sangat mancing aja. Kadang daki benci korden ini. Lansi. Maaf. Jelek bonek. Bebangkan sih. Terlalu berat bang cicak ini. Jangan cicak bos di meja jaga. 2-3 ke rumah sakit. Kita menang waktu ujian. 2-3 ke rumah sakit menjenguk. Artinya Gusti Raden kena talu semut. Jangan demur tol. Caraku. jadi apa? Raden apa? Raden di kene to si Unyil. Nak mekeli ada aneh. Oh mekeli. Oh. Untung sing eta parap Gusti. Hah? Ternyata halo lawan Raja Enggak. halo semua sing banding. Benjam mesti kedak kene raja langsung pingsan. Kita koyo siap. Kata koyo jangan mau macam antin sih. Ajiang ni gelap ini kayak gitu. Jikuda. Cek sekan cicak aja slide aja dulu. Ngajak apa tisu gitu? Apa mau? Mau Kita bupah busa. Kuanga melukat om sudah masuk. Oh sama bang aku kurus sama. Indo. Bangkan kita. Gusti nak tain ngepuin video TikTok ada nak melahang taluh bang bojok tuh. Ci bojok. Paman cedok kita masih paman. Kenal? Paman. Sing liu gelah ngeraos. Mapan subuh panumayan gelah. Nyidang angon kayu aku ngentak sebang ngentak lingih ini. Ngentak linggih. Ngentak lingih di jagat. Ngawakin Raden nih lo. Di jagat medang kemulan. Adi medang kemulan. Jagat tigo. Poharum. 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 Nggih. Saya ngerti satu sih sebenarnya. Nen malunya ngalih patih ke kene nen. Saya ada patih. Ya.
Jujur, may buyong may sekan sih. Mbok nih ngai start story di kene di TikTok. Engen. Hai guys, ini ada patih kena talus sembuh. Nah, Tag aku mbak ya. Tag ya, cedok jongos gitu ya. Tag aku ya, tag. Taman tag. kecau dia matitang, matitong. Kenal emosi kan, pon polo ngajak lu mau kene. Sing aja bani Pak Limone. Pengubon. Nah, lah jadi ngalih keran. Ngalih keran. Mau jalan kamu ke depan siring. Udah kata Pak Siring. Pada bisiring. Ngawak-ngawakin jadi Gusti Raden ngono. Ceritane tapi didiang ceritanya nih Gusti Pade jagi lunga ke Poh Gading. Poh Gading. Mapan ada bisa mani denak ini sih. Jening. Putri Ayu Mijang Jeni Cuma Meme luas malu Kepekat belanja Apa ada darah nasi Cekatin Cicing komplek derok Cara-cara bensin di cicing kain-kain. Nak mulu kayak itu Big Boss. Big Box. Oh, Big Box. Dasar Big Box. Dasar Big Box itu harus tahu kalimat itu. Dengan curhat pada stres kenyal cekik kene. Sekan main mangin sih. Ini kerja kuku gitu. Bejat. Mut. Kamu di ujung ada madan poh. Gading. Mapan itu ada bersama anak isi jening. Kamu aja jening ke alas poh gading kali ada penangkap karyo. Ada. Kamu putar kalian jening kali aku. Presiden jening. Nah, main masuk jalan. Cicing komplek derok. Dicekatin. Yang gongnya. Mas, ya kadia sabun iku durus mau margo. Kamu nggak mau pas. Duk kepak tungsong. Bang. Ya mau kengket lu bikin. Ampun. Setengah kemedi. Ampun Gusti. Toleh ada mau naik. Lu kada sekat. Mesti mau pindah. Ampun Gusti Raden kan bisa. Awak kami lu. Cilen boleh mana izin si talu semua bertomplok si bumut nanti. Bungut naik. Mana? Ini madan bungal. Bungal. Cangkem. Lamun ngerim murah agar ya. Sigrio. Kan bisa. Yang ingat sang di kafe ini benci kan. Lamun latihan Big Box tuh kene. Buk dijo peka. Dijo kaden. Dijo peka. Kremasi. Dijo dadong. Dijo dadong. Oh. Dijo dadong. Kok gak ngajak dadong? Gak ngajak dadong. Mati. Kade nak main. Jelek aja pun lima dia. Umahmu, jorok kali keno. Mapat itu dong. Udah. Iwa senci ada ye. Wenten toyo. Nemarol lemah. Adi lemah. Tuh karpet lemah. Cerita nih. Oh kena. Cina bos serius nih. Oh, toyo akong. Adi ye gede. Sia. Kecos. Mau jalan ya benar-benar kayak gitu kone. Tahu cerita. Man? Jalan dulu. Oh, udah nak lo. Oh, mangku nih kan? Mangku. Man? Ada nak lu gunung. Ada gunung Nabi. Iya, ada nak sholat di atas. Iya, ratu. Nina bobo, oh Nina bobo. Ye, balik Nina bobo di nyamuk. Bobo lah bobo.
Ampun ijo, ampun. Ngiring landurang. Aduh ya gede. Main ngalih. Adik tuyung ci baca kali gaya ni. Jalan. Bunga canggih. Pak Popong Padut sirne dang 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 Dewa Sanjai subuh negeri diancak-ancak jagat. Boh gading. Wah, saya waktu di tiang. Nabi ni kau. Aduh, andos mengkudos sina anu pondok ni. Kayu waktu. Ini, larojo. Kayan kita dulu sama Ardi di tiang. Surus, mau marga. Alih ada badan. Oh,